ho asɛm bi aba na ene wantie show ya obinu ho taxi drivers trotro drivers da bia me nya mudin boda otisi magazine ha na ubowura kajetia ho a ene aduma aba formation centers ahodo anwoma so chese ehemfa odu new road sese ya enya sem ketwa edam kama eti yada mo ase monso ankrankre mo phone hands free shisha mo aso a mo tie ni mo amabie ni ku ha mama mfuti no yada mo ase na menim Sompa drive esua de se de be ya ebetima tretin wa brabo ena abranti o ha no na sem no emudu na ebedo suko na ene de no baba beka ho asem e de akiro menko akosua ho na yenkohye ase dwumadi no Minister IBJ ena eye chief producer Kofi Foster eboni chidom ena Saki so eboni chidom yima atrase ewo room ho na MC ho ono na special yi bibia kama na ene obebo adwuma Rocky Junior enso me benkum hene no obomi chidom den ena yenyina na edi show yi ebre won so ka ho bi ena show yi eye show we eye na menim akosia tough ati saying oh iradi adom god eno abrante ense ne yepenache no ai biribi besi ana biribi besi ana oh ni nyina no se bewie chese omze na fomu omze abrabo no etoda na okwa aya na biribi abetwa mu etoda nso a na sade niema no si kɔ no se awurade anso mu a na asem na eyato na mum yade yegusu a ye twen se bewie Israel nyame nko a na onim mamintie wakoso ya yo tofemedasi ne fanse bamansu ne kan bamansu o studio aka bo se asama phobia ni so aso ja o ti fa na bravo no onim ko anfa ho no onim akosi anko anfa ho no betre kakanka wonderful akosi ayenku enim medasi ebujo for mama nyina mwatena se eyese bewie ngoma no ena yegusu aye kinkan no ne nyina no yesua hunu ya ehye na menim dwumadi a ye defiti dwada kopem ne ya wada so na hyene nso se ene no dwumadi ne nyina akọ na wie ya ye bia homa no atom kakra na ya je wonsu sua hunu a wonya ede afri so sesa akoda ntensere wode ne kakran akopie kuro bi afre ne se ahyiaye so na se ahyiaye so no eho no akwakohye owura bi afre ne se konjine ya akoyi ne fie wura wone no atifie na se koba so owura no anya konya na wankwa afuo mu a ntensere no wankasa simu pam na wono owura ne yere ene ne ma akwafum akope bibi dia ba fie eno na edabi owura ne yese wabra kakra anya de obetumi akwafum inti nke betumi a omanyi wo mahome ena ntensere se dabi ya ji ya home no na sika na ahyigu inti so owura na bra wanyena home ne mumo no ntensere no de obekọ wo kope bibi e de abafie na kona wo bekọ no ehọ so yese bewie nyame nko anenim ye hye ne de na se na menim ampa enti ntensere ekra owura no eyese wo kọ afu mu akododo ho kakra na wonya banchene bode bi a wode aba na wo makoton enti owura ne je penie ama akoda ne simu pampampan ekwa afunim na edano de ado a wodo ye de abusua ne nyasem kuma wodo pa enti wo wie no na chese insukomo de no
eno yes wo be kire fo nima ko so be nya nsuo bi wo ba bia sanse da bia no won mo be fo mu a aya no mu sansuo edugu adiem na de ba na enam sa da no nko a wura no wanka no hone na ba binti no arefie wantumi ansansuo anfa ama inti na ne odni ti bedom na wakwa akohwese obenye nsuo ibi na wono mo na na wabra wokɔ no ano wantu amfiri ha nru ha ana dunsini bi asi enche ho akoda no kuti asoma no bo no oprai papa na nya asem ketwa eno obeka se na mentensere kura de na di amane nie akoda afi ni mabawi ase na nkwanhia ne amane hu na hodo etoto me kwan mu enti wobekɔ no akɔpem so na eje wonye nsuo ne benomu a wode nkakra saa kofie enti watentumago ere chichire baabi a wopraye no eba akoko mpesa de nkakra echini nwura nim konya tade bi ya na da ho na awonwasam ne se wabra akoda ne koduru yi a wode na no bom no nsuo no wiye no ene ba na dwene mu se baabi a wopra no wonsane no wonhwe no mfa nsuo ne bi wohora ni enti wosane edi nsuo no ebi wohuru kuro no ani sani enke obehunu baabi poti a atwa akwa akodie abusua sameka se kura de kwa wa na nsuo no a wobogu baabi a wopraye no na kuro na wu amonamono wanti ase enti wo hwe ne nsa ho prank zingiti bia ne so dada ho ema wo bonsuo ni bi de yesa hwe se ehon so de ne be kwa na ampani ampa ne nuane ampa wodi gusuwa ne se ekuro ni wu no se enti anwan nsuo yi de kuro mu ha ena nananom ahemfo mu wo ahia ya so tete so saa eni mekofie na makobon panyimfo amane enti wodi mirika kofie akobo ne fie wura amane se de wakohunie ewa afuonim na adansi enti omonso kono mu fa enipa miensa a omapira edu mu ka omo hokɔ afuonim bi eni omo kodri ebu nsuo bi de hohoro ekuro no so ampani ampa se kuro itu yesa memye ayera ewu amonamono ama nipa miensa a omo do omo kɔe ne de obi aho atono enti ekoye fiira ne nwanwa yie ama wasa de ntensere ne nkaire nyina akofie na wabro kodruye no wankobo ohena mane prekope omukɔ dai ema de chenso ene ofre ohene se nana de ntensere ko hunu wafuom nie enti nke betumi a mayenkɔ na osofo ani kɔ hwade enti wohene no so sim efa wo mo yare eka wo mo ho ene enye yade se kotwa obi a wapira won nan ana ne nsa nko a sabi obi a wode dam e won nsa ene de kaka ho nyina wo de saafo nyina akoi abusua se meka sei no mu nyina so ho atowo mo ene o se ene se sei na ensuo ne tie de a na ne bema enipa birimu a wo mu ahia so abedo ensuo no ho no matena ho efiri na de krosa nsuo we ye de bagigi sika
na sika ye de bagye no entensere nso abrabo ebekwa ko wie sei eyese bewie nyame nko a nenim edrume bi etimi bɔ abrabo no a pem so kwa etimi ko hia papa eda bi nso hono mo a ye papa ne mpo ekowie ye bɔne na ntensere die ehe na de ne ba ko wie se bewie nyame nko a nenim yɛmfa sedama beta mot awie moto papa betumi anom di adwodwo akoma adwodwo bo eye beta mot no de ba ko a ene ahyenkafo agye atum adokotafo anesefo lawyers agye atum semtwerofo agye atum kyese eye kama ankasa ena we nya de asikyire ahye mu mane bia we ye de boa pomodin ema woni padua ne sipi na seti asita ko supermarket ahodo bia mu okwa so pe better mot ko stores ahodo mu benye biato ko tunetufo mu na so koton na so faso de eye bochu mesi ha chia mu pi nyame yadom na adomdom ye na adwoada ye bese hia e wo na menim dwumadie so na sebre de medane akiri Tofiakwa odididi ho ese tuamusu medidi akoseje wakode madam wase kosia meda wase pi na ewiase mpanyin se bibi seye no na ne yimu na ade a enwanwa enso eyese se biribi wukrum na yinhunu ade koro de eyo na enamoso na se oman hunu so mfaso a uwachi yebebodi mami fasa akwanya we so na o producer Ora Frank Waje ene enwumre ya no manya ne ntie se ne drivers no ba kwanya nkwanhia se de me kasai no ba bi information no free no trese edimu a trese wato ne benkum so eti mijina sa fidie we so na abusua onde hia to no mama omo hyeden na magina akonyen so na Ora Frank Awaje one ne yirema Jennifer ene menuanom a o maka nyina ene Ora dapa drivers no one hwe wo so pa mama omo nyina hyeden ye nyina na ade atoyani enti Ora Frank Awaje anwumrei mema o hyeden nyame nhyɛ odin case ne hu anodin ha yenim sɛde ebewie yo nyame nko anim to yenim akosi ayenko ahoma no so na yemie ahoma no 0551931931 0551931931 0548931931 na yenko ahoma no so ene usua hunu na otwi eyesen me wacha udini ba bi afra mi free hello yes sir udini ba bi afra mi free I feel ko dobate ka tefi man so abo okay me wacha usua hunu ene sen engoma akosia kenkan na otwi emaye the message to say this rabra bono so the rabra bono e chena no say the me mo bia wa bebo no wow ati me das na de ntensire na akwa hunu nsu a ebe ye nsankyerani ai me wacha wudini ba bi afra mi free But me did Mariama because that's free. Okay, Mariama mama ntio. Me ba cho dia intensely ko hu ya mama Sompa anti. E tun dey focus say di papa di wo kro no ma. Okay. E mo fancy, o mo mi so no bi hu. It's me sia mo. E so de wa ha se kro tu kro no panyifo fo. Yay! I say Ghana obi ti Ghana no usro. Ajafade e wo nyina na duru wi ana yata me chance kwosere aduane abedi. Hey! Me ba cha wodi ni ba bi afra mi free.
Pacha udini baby afre me free. Pacho DJ Tofiakwa we dey come DVD this kakra na me wa Sompa ho bi agu me kwasia. Ama enka hia sanka me mete ho a enka meka. Ochina Awurade adoma bomode na bra why na memfa wo ma amrante hin ye bo afori asem penipa why Pacho that's it. China kra Awurade e de enkwa fam ya wetimi aba. Okay. Me that's it. Me ba cha wudi ni ba bi afre me free. Kafra. Me ba cha wudi ni ba bi afre me free. Eline poko na kam ka se magazine. Okay, magazine for more ho. Ya da mo asese mo agi ya to me ba cha ma me ntie we. Monsieur Mura monsieur film ne se ni pa so mo tine gbe mo ko mo fra. Also mo bu anu ma no say yes, you know so ya so pass. Mate. E ba cha wudi ni ba bi a o fra me free. DJ Tofiakwa. Ba me na. Le pa mediani Simon. Do na fe me Jarvis at the market. And me di me juma. Okay, Simon, ma me ntie o. Le pa so ka mechanic say abagwa na ye bono. Inu kwa say o ma oba mugu. Aso kwe so aku anim. Na from di do dia. Na ma ti do from di. Me da CP. Me ba cha wudi ni ba bi afre me free. But me ka say France anti ba kwa cancel. Okay. Batman say be wi ngoma no ma me ntie o. Na sia ni me di ta since we do no. Me say Nyankopon say o man bi sa. Amen. Okay. Mate me da say I wish for bra Facebook na be ngoma no. Efe keke. Me ba cha wudi ni ba bi afre me free. Pacha na dia ko se ka se pampe ayase. Okay. A cause ma me ntie o. Men so pacha isi anu kakra na the intensity for you for how na namu no pasanka yesu ewie sa. Wow. Nyame nya o sa wate. Amen. Okay, me da say. Na kire say asase no onwuna awie no ebe frem. Me pa cha wodi ni ba bi afra me free. Pacho ya frame alemia tuma kufudia. Ya ma me ntie we. The America that intensity dia sene wo no. Dia huni mbiya. Ana akwadro ensunye. Abi. Kani wula ne ka se wonkwa wonkwa anko no so ka so wonkwa ka we ku buda. Bi. Nti ye ne na moa. Ya se duru rebi na wura. Wo so ntibi tuna mo kura wo te. Wa wo de no. Ko ti wura na mo na tuna mo na mi se nshire bi beba. Me da say on say ade ba ko masua free mu no akosia me ba be kan kire wo me ba cha wodi ni ba bi afra me free. Hello okay nana ka sa free Me ga free magazine. Okay magazine for hey mami tie o ba hima Ba so e woman na so me magazine for on from sana bibi sa si ana ha me o me ba cha wodi ni ba bi afra me free. Tofiakwa. Yes sir. Me pacho man 88 ni me free afukuku. Okay mate I have a junior and so why aja me boss no da o ka bia mefa. Because the main man now a man 88 no asem penipa obetena so anwumre yi. Yes sure sa Papa we junior. Say me teacher man because o hene. Me da CP so what ma say yenko anim. Tofiakwa. Hey. In fact, Uber really so o ma yani je. Erade ase. Ni pare ho a na what chere. Pastor Amarade. No o ma na yani da so. Nyankopon na aya wo sa. Nyankopon na aya wo sa se wo better radio so. Ne ka ni pe na akoma to ne yam. Nyankopon wo hira. Na da me person hyehu na magu ne say. Iwi ase de wo ye dia no. Nya yekodo honhom. Na unya yekodo honhom no matter what, you shouldn't give up. Be encouraged and one that. That's it. Udi anyway we are free me free. Okay, nana mami tio. Retro driver. Yeah, somebody. Ede na mine and stick and go mo ya. Na mama mo be ju so le. Retro quality na mo ta dimra. Unihow ebe pie nche kra why
As many an uncle, my talk, and if you are my any test. And you man, my a big windy. But I'm not going to test. Okay. Say, that's CP. We want to do any baby offer me free. Okay. My radio don't go for my why. Okay. Thank you. But they are and yes, they could be she's fine, but I'll they are But that's it. We want to do be after me free. Okay, mommy, tell you, Papa. Tamubaha. But I was Swami, why? Swami, sir, if you run about an eba, oh, you turn one a walk a normal hotel honor. I was saying, I tried to say that I was saying, call back to so I'm run about. No, say, share filling station now, honor. Bro, sign no twice on a local board, no air red and white, you know. Aha, any share, why? Made us CP about him. What are Roma? We didn't even be afraid me free. Hello. Yes, sir. Tofiakwa. Emena. Yeah, ma tawat. Oh, neda wenya me da se. Yakupon shiraw. Amen. E ka tafuri. Tafuri hen. O se me frɛ ho. So me frɛ ho. Be me na mami ntie we. O program de papa. Le debia kan tank. Program. Yakupon tu. Onem lantia. Okay. Sama mo. Yep. Oh, my brother. Wow. Say, actually, producer, I found number no. You wedding come actually. Said, "Okay, so I pay me a brino. Now I share that bon come on. Pacho me fa cost no me no na feed media. Si Pacho, we didn't be a friend me free. You did Tofiakwa, a friend of the castle, because I'm friends with the morning Johnson. Okay, Marintia we senior. I'm going to show up in the I know the tea. So I'm not many say we are in the party of Brazil and Sompa. I'm a big deal with you, so you can more about me. Okay. Me that's see. Me bacho udin anybody after me free. E wo sue hunu mo na utwato. DJ Tofiakwa. Amena. Kasa sunje nkan. Nkan so. Me dia de ahen me ka se kutei. Okay, Bemena, Mammy Tio. The young woman, our brand number, Bomo, the Oklahoma say and say. Send on your papa, so and you not brave to be. Okay. Send on your papa, didn't you? You not brave to be because for that fellow will send a new video. Now, so for 2 years, no eliminate. Okay. But until you take your son with a brow from at the table, or him to our brain. That's all for so far. They will not talk with me. Star after people. They don't and the padding will but I CP. I was here for Monfa and Chamimintimi and Twasso and for course ni beam. Or far yet do swallow a Menim. But I was ya. Maminka we say. Intensely. On Sabi big channel. Ama moja bae ansa na okwo hohora ohunu se ensuo no se timi yen sankrani sure nti abrabo mu no etoda nyankopon obetimi apirawo but opirawo a ehona nkunim die ba enokre pa o yes nti enwoma no mo mayen kinkan no keke etoda kora akosia yade betimi abobi nipa kronti yade na sida. But some period now what did that fee no senka na ebia wo ye driver ni ananka okokwan so a enka sa bosumi no mu no ananka afini mu no enanka card ne behwe ase ku no sure nti afede akosia ohun se de abrabo ete sure no krepa eti wanya hwi amfiri ntensere abrabo mu no moja no hya ase se eba no obridi no ena ohun se
me kosa nsuo yi ahohoro na mahwe baabi a ade no twa me ohohoro ye no ohunu se kotwa no na ho eno ena ma ne hunu nsuo no nsankyere ne a eye enti ne abrabo aka wato ho sa abrabo abɔ wabɔ ho na oda flat wuntimi nya hwe a gitum se sɛde abrabo no bɔ woto ho no sa de no ena wonkunim die ena manimu a eba amen akosi amame na wase yeda Israel nyankopon ase ofa yedu suo no sɛde medi kan no ɛyɛ na menim ɛso ɛna yaduri na ɛnɛ enkomo a yebedie no ɛyɛ asɛm kɛseɛ ɛno a nyame adom apostle Paul Kofi Agyekum onya bredi ye wura abro sɛde abro ɛteɛ tinno a yehunu sɛ asɔre mu abro wom amayosem mu abro wom abusua mu abro wom adwuma mu abro wom bare nnade ne de wato din sɛ mia na mayo muntie ne yo ɛno no yehunu sɛ obi wɔ hɔ a ɔno na ekodi obi abro bare na ye nkomo no sɛ mia na maye ɛkyerɛ sɛ abrabɔ mu no wankasa wobetimi adi wo ho abro ba cho dem kan ote wankasa wobetimi adi wo ho abro na ɛno na ne na menim so no topic ne say mia na maye so ki mun ko twere nto ho mia na maye enti abusiafo sɛ otie mi wɔ abonte a meni enua yi be hye yɛn komo no ase na baabi a ye beduro no sɛ bre wɔ mu a memma wo nso kwan na wabam na wanka so wabedi wo ho adanse sɛ se ɛkasa abro mia na madi mi ho abro ene ho nkomo ena yeba abedie ma me fasa kwanya wesu na me nka nkyerɛ wo sɛ nyankopɔn yɛ adom abosomi a edi animu no your programs bi ho a changes beba Jumadi a fa the healing point at 21st clinic the sciatica expert for afa ho ka eye don hwere ba ko a eye nonkono kopim se nondu ebebo no free on the 3rd August nature say meminda edi kan sada no anso ena hye no nso memma nti baso na eno no hye no nso no September me da say say wa correct me eti hye no nso se bosumi a edi animu no sa memenda edi kan no na nwumre no nsia wobete Libya boga enka e wo memma nti na ebodonko a awia no donko no oza healing point ne de bremo anopa nonkono kopim se nondu bebo na mom sesei de efiri bosumi a ewo yanim ekono healing point ebeba mo nchen donko kopim se no mienu bebo na eye moma de sre ene niamoka enti ena yede akoho yewi a hye nso repeat ni de ebeba hye nso enti sabre de me koye nua ene owo studio ha ose tofe mia na maye mia na madi mi ho abro ama ne baabi a mabedru no madru yen share story no na yen wie no obehunu se nipa bebre o shabre no ye wa ena waye ba mama me mo akwaba ya eja tofe na ho te sen Yesu adom me ho ye na wo so e akopon adom de nyame ase nyame ho wate ebe nyame ho wate mo akoma ntoyem panyin se dua no achia nanso emu ye esena kasebubu bia de e wo wiase why abebu bia ni ho a e de chen achia emu yi abranti am yenhya won komo no ase wagye atum se abro eye se obi edi obi abro but wagye atum se eye wa na waye mejitum pa menia ojitum se wa na wadi ho abro me a medi me ho abro beble wa blaboyim ojitum mejitum pa okay na no bi uba ya homa so but nene ye pese ye no wo studio ha oto bo ase kirikiri mu abrabo no ahyase no sai nete na eye den na wutimi nya kokodo de unsasi ubu se mia na mayo ama ne mabrabo awiem sei oh mini amada ase
na Menim de ama me gina so a me kasa ne se me papa wo enipa nan ma me ensa me nko na me ye be ma wo wow me nto se bi me di jimi ani tirimude e sha ablabo na se o so nto sabe se no me pese eniema free me mu okay na na Nyankopon de me bo na eche me okay na me ye free wa ablabo mu se de be ya ablabo no be ko yi ama me okay asem no kra bia ni ho ma wo se me de sabi edin kan ti wa uji tum so di tirimude me di tirimude ani jimi ma me fa no entoazo na obi tie no tie masem ni wi a wo hu se de ntia me ka se jimi no eye no kra no no nso anko starte anko ye se de me ye ni bi ma yenko kwan ne wanim yo me de no starte me se me starte from JHS na first day a me de starte ye no ye ma break nti me pie na me hu se obi akekere week toa bi de wano ma wie eda form da baby ana me fae nti ye pon school no na me de ko gina vikire baby ma me bi ton aduan no ho na me ko yi ni gya ne bi ana me de soye ti me so wi na me nom kakra bi no se me hu se ase me free enkwalam abampanifum hwe de empanifo ye no metimi aye nti ema manage se baby a menya bia to bia no o se me ko chinchin na me ko pebito na wo mfie sei oh man makas na mo na me wura me 15 16 mu sa brain na efia wo free mu no o papa smoky na o ma mi smoky ana se na mobusuam no ni mobi o smoky ana me hu me busuani bia me fa ne se wo sa ablabo ni bi mu ide ne pushi wo bra wa koto sade da ho na obi nsoma wo na ade a sebe yesi akiri kokko a yeni ne ma abusuanum obi amfa sade ne ntete wo eye den de ne pushi wo sade no a obi peace wi a wanomato ofa ye ma me ko fa ne se na mpanifo kakra bi o mosoma soma yen wo ba bi ana mete no okay na omoye bi nti ya na omo ya na ye me se me nsumi nya bi nhwe ba na omom emprema me nti me ko hu se bi da fom no na wo se me fa na me hwe de wo mu nti a da bia eya omonom no eno na ma me hu se bi da fom na no kra no me sane ya me te ne sent no se yetimi tena ho mo omo no ma yete sent ni nti sent ne na ma me di hu se ye bi nti na me so mpese me try hwe de wo mu okay nti na ma me start se me so menum bi no to aso e na ye den na me ko so nom ya dru brebi se ya ma miska se me fa nko school kra na me so minya se bi o mpanifo boni bi a na me ko tena o mo nchen nti no o mo hu se minim ye no me discard ko mo o mo na o mo de akoto na o mo de aba no ma me bia no enti edru brebi no na se me ni school hu biem na etoko so ko ba bia na me nya ska no fa nko to bie no na wo se me pe kwan a me fa so me nya ska me to bi nti me start say me bakaje tia betonton sata mo no poki abele ne sa ne mane ma no okay nti me ba ya na me bahunu omo eta first taron bakaje tia ne ho ya ateche no na azanfo bi ginagina kwan no so a wuduru ho a omo se ye rafo bi se obaji wei ebi a omo ma paper bi na me mehia wa me so me kra madibi omo timma me TV a asai si wo no mo de anwa afefa ho kama nti hu anim se mo no le box mu ti me hia wa me so me se madibi o eti se me ka se madibi a wo wani beji se wo bako se wo kwa akwa gibi wo kono ya di nkan de paper bi ama kiso padaka ana ye twa ba bi tokro na mo de white paper bi atalmu enti bi ho no ma obohu se ya twiro ti ba de to aso no bi a TV cord TV pole enti se wo gi se paper ni bi na se me hu se bi kura wa me se na makogi mi TV no enti wo be hia wo mo no na omo so hia se wo ho akura na wo kono wadi bi enti ma ye nwan ni hwede wo mo no mo akɔhye sa ata mo no toilet dine wa chi no mo akɔhye ho enti wo mo beji usika ansa se bi afa 50 cedi bla omo gi no mo waya na se bi a TV cord sa ata me agi usika awi wonti me nya ho hwe se we de nso a ebro no mbɔbo enti ye sa azan na ye pon a bi a sa time no 2000 5000 no mo de amame na manya scan de akwa akotobi enti ye mikoye bi ma mai bi na me na nete nti ohun me che me bo me
enti man ne bo me na eduru akire na me ye madwen say me nya biem enti de meye ne say ɛwɔ sɛ me start kro no ndi free me so me papa ye obi a odi dwa konkran me ye nya ne safo a sɛ woni hɔ no ma metimi kɔ bɔ metimi kɔ bie ne pono na makɔ akɔ wie ne sika na me nem nam fofo no na de akɔ akɔtɔ wi ni bi ne anom ti ano gigi me kɔ akire kakra ma me san de bedi mate ti me di mate me hu ka ne twie no na wo sɛ me dem ho kɔbɔ nkrofo bi wɔ krofrom ne me ya bi a yedwuma na yetadie pa na yɛsɛ yetimi free ha konkurase kɔ wia mponche na ena asɛm we me ka ma ɔmo wɔ kuro nketewa no mu no a wɔmo yɛn mmoa no ɔmo ni na hɔ okay yɛbɛba hɔ baabi a waduru no yɛbɛba be simponche no so but me pɛ sɛ ye free achi kakra because ha na me pɛmu nkyeremu at the age of 15 16 17 years wakɔtwe wi ɔhu sɛ de ɛte afei de ye mausika sɛ fa kɔ suku a na empanyimfo bɔne bi a wakɔtɔ mu no akɔtɔ wi ni bi aba the question is o sha asie sɛ onum wi no busuani bia nhyɛ dan hunu sɛ onum wi na hemfa ɛna na wotimi kɔhyɛ no mu a wo beduru fi a ayireyira wo no maame no papa te de o mehunu sɛ nsesa ya ba wabrabo nam sɛ na me ya kolabɔ ne me kan sɛ na me ya kobolo no ntino na bia na ye ta akopa ye tafo okes school no ewura bi wo okay na man bi wo no me pese me boni din ono na eton ye ko ha yetimi no aduane nyina eh na se ho ye gato na ho no ne ye kyese ye base ankasa means kan na ye wo aban nwumayefo bi kura na omu ne nyina etim betena se na me wo nwumayefo bi wo kura me amitimi gisika to bi bla wo mo a omu hye uniform sa mitimi gisika koto bi bla wo mo uniform ben say uniform de ye wa ban nwuma bebre ye wo police wo ye wo soldiers wo ye wo na ayi doctors wo ye wo na omu kwa de say nurse for na eta hye omu na aye hwan no ma na me wo police for ana eble bi nso soldier for bi beche me ebo me okay ti omu bo me na omu agi ade ne free me nsam wie na omu sam se me to ne hin na me so me fa ne form na ba ko ka se o se me kan kora onya me hwe okay de bi obam sika ko to bi able no ti omu fa madam fo a omu nam ta na hwe omu nti no omu de omu ntimi nkoto omu ntimi ma ho okay by omu ba na omu oba bi a omam begina na me gia na makwa akoto de able o ntene se o pese o kire se afei de wakwa koduru se na police for any soldier for a baga to ho no wona na to wi de ma omo se atade ni nti no okay se omo ba na ehu omo a obi adwane na menim okay enti edru tamo a police for no de na ebinom ba honom ebenom ba omo de manto bia omo da ba soldier for na mo ba bom na me fa omo na mfo no omo na ya na megisika koto bi koma omo kobra wuo no omo sompa fenam ndi na kire se de no omo bu wachi no afei de no omo be fa yonko a wo na akoto de bere wo mo be ya damfo pa na mea ebi ho kra na me mo mfrɛ me okay because that time na mo nkolabo ne sem ne ne mane nti na me so mitimi fa we sem means bi so na enya sika enti me amitimi to enti me de koma wo mo a na magi mi sika na wagi sika ese se de wasua adwuma na duru ba bi sa afei de wo so to wi ade ma posifo to wi de ma soja fo na me da se abusia fo bra Facebook na be ha de on the media ya na ehia me se imanum yi to so saa mama wanhwa aya na ha me papa se wo hwe Facebook a aye Sompa 93.1 FM wo de bra na wo hwe maba wa atombo ase a hwe opu agumiso na mama ma ya odai wo so hwe baba wo ya ho ya onu ni se ni Brazil no sa abayo se aye den yo oda me pesa obehwe na yima de ono attention ho no video no anto no so ana hwe etimi bawo wo hwe maba wa ya ne ekoso ya mu base wona munya maba wa se
we mu kwa de bia nyini che we mu kwa de say empanifo yeah wo funny say 14 15 for Amaya enti mi bawo on say wo ka say baby agato no eben o case side ho na wo case ewura num good na say o case nso ho mixed school ma ho na mema wo ho na muhu school fo ni bi da say school fo ni bi benum bi eno de nyamia nim ni say bi o mo ba na o mo lo mo school uniform de a okay ha mintimi hu na mom na ages de beble ba ho mpanifo nkokra maame mpanimfo ana na ye bi nso e de appetition so ehye bi awo ho ye hye bi wo ho no ma obubuton na no enam se na eno de ehu pa nti de woton no ompene ma onom ne ho sa because eno ne de e appetition ya san de wi afra ha nti eno no okose okotokra na obondin laka obeka se bia oye informant binti ye odi en fe ne down tini pan ba o se mame down no na watwa e form ho amana sa na wasementim ana wode blog aguso ana egu inside no wachichire no abele roba mfiamfia ne bi mu nti no na ya na ye de chichire odi agum no wa bana ka se down nti se wonya ka se down enye ba bi o tie na age so sole ekọ achire kakra ansa na wakwa akọ yi ablew nti wi ni de ende o ho no ma egu bag nti ne wo kan ya tembia won ho because ni tembia scattered misi nti esi sa na wo se nipa no woton no o ye fast na se police for nso ba o mo mpe ye ne a ye nom no kire o pe de o beto no okay because wono na ya na se wonya wo mo chi wo mo a iska wo mo nsem nti ye no ma se bio ya no ma boboro ye gu on de ye de o mo mfa wo hwe eti o boss no o mo chi ne da ono no wo mpanifo bi a se edru se ye be scatter o mutimi inform no ma ne dwane ebinum timi ya posifo ni bi ana metima ka se an wow eti ne kire se edru ba bi a waton ade na kwa akodu se oton bi ema posifo ne asojafo no se ekokoba se o mo be ba ho a no ma inform ni se ene ye ba operation se ebesi sa bia na owo ho no kwa commander no so na se woni commander no wo link nko ade a ana se bia woni adwumayefo no bi e wo link a otimma e ka chense bia ne call free central na se call free baby se ya ba se ye mara ho no nti ene e baba be operation nti wote ho a gane hu ye nti e sa na se nipa ne friend ne na se wa wo koto no otimma ka chense wa china se ne besi nti china me ma ha se wo beto akwa no wato ko se de be ya wo china ade chi a wo ma ho mu de mu nim se mo be chi wo mba na obi ani ho agi se bia o mo be pe bia to na obi ho na obi a onom na kakakra wotimi pagya bo na wo de ahye ase na wo de ahye honom nti se in case oba na se de oton ni honom a na se de wo de hye wo de sie baabi no wakoyi na ade nti no sa de se ye pie honom a yetime chew enti akire wo papa no ma me hu se onom wi me papa ne me maame de se ne kura no se o ka kire o se manom wi da nya do mbeje di yes we nyina wutimi ye de sie wo mo me maame enhunu da me maame enhunu onom wi no how many years me wie o hwese me sika se na me wo na me manfanse na me JHS 1 foforo okay me so me wie school 97 me jai wi nom em se metima ka say ni 5 years me ba cho munya calculation ma me why producers ni 5 years sa ana me so me star na me de nom me wi no se police ni kura ba na se ohua me nsa ohun sa ye sheda ko to akokọ enam ne nan no de ebesi form na se eba ne sire mu no okay me twa me de saw blade etwitwa etire no na me de ade dadoa na ade bi a ye pin bi awuwom ama tokura bedem ti se me chichiri wi na instead of se me de me nsa beso no me de hye kase enum ayen to aso biem abusafo wei aye na menim enura ye hye abro enkomo ase but abrantie de ene topic ne se mia na maye ose ono ankasa gitum se na brabo asai agigade a na nya obia se onfa nhyere maame onfa nhyere nua ba onfa nhyere papa onfa nhyɛ bayie ono a na wadi no ho abro
ama ne baabi a waduru no ohunu sɛ enka wanye sade no a enka okɔ nanim wɔ abrabom ebia nwumre yi utie me dwumadie ye fa no na menim ayetara one media da Roma and a Sompa 93.1 FM ye de bro but abusia for bra Facebook aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no so aye Sompa TV hey na ababa wa ready no one de utimu se won wi no nom henani ye ha na we dey say jabeti me ato ho dabi wo de wo ba Facebook a na menim girl no plate na esi ni nan so no eno aye de ya yima mo na mo ba afidie no nti ya no mama information kakra eno no aye aduane o wudi anasa ye wi no na o chichire bra se wo na hu bi ho no mo a on mo na mo no no bi o mo di gu adiem okay set plate na ekra no de agu so no aha na ye yi na ba no frim okay bi ho nso a o twe a o pese obapuru na begu fom okay oya na opore na enso no agu saa de no so okay bi ho nso bi o mo no mi om de bi su timi de namko okay yemfiri wona yemra ubeduru kajetia no adi pa na de ubeduru kajetia se de wo kire mu se afede ne se school went man to aso me koi oko secondary school me call CTI Sanko KTI ba ni nyina no pa fanya hwe ma bia no hokora metimi call me first year no wi sa na o ma me ne o papa na omo ye enkrofo a omani ni wo ho ana oh ahyase no na me maame ene me papa na me nim na omo wo akurase no mbe han dan e ma yen e wo kuma se ya ti e kire ansa na omo nyina etu aba omo tu ba e na se enema nya agensemu awi na maame no papa no me adwuma ben me papa ton kente osan ye ku adwuma me maame so de ku adwuma nko ano ye okay enti o papa eja ku adwuma no a oye no ene trek na okọ koton kente no onu momentu amfiri ho amakumase na mom on behind dan de ma woni unu ama ne minua no ma na ba ye ba ha se ne de anche pi na omo bai to buy say na ya na papa ne nim se sebi okuro kitu amu ne de e se obi e bo black na nim tin ka me mesua nyansa wo na me nim na minua no nso no esua adwuma okay anti se ye betena ha na se mimi ko school a me mla na minua no nso free adwuma aba se nya wona wo ye pani nyam na me ye pani okay na o sister no unsuspect wo da me sister no de metima ka se wo hu bibi ba na mse na de we na mesitie ni ntino ebi kura no oni minya kasa kasa ma me di bread etwa no pa oh esisi ya mic ne da no are no wakohia na benya se wo ken na bloso ye na ye laka ni bi na ma no eno na jaza utimi koya to laka oh me eka koke nko an manfa bi anka ma no da koke die manfa bi anka ma ana jot manfa bi anka na mi wi ne ensa de me ya de taro ya de o de bread twa no me free school by wia ana the first no so de oba o kwa no pass magima no pesika wia mbagima wia sika na me se o mfa ma wia sika ma me no se o de akotomo obenoa ama mo nyina amadi na ade achi am de bia ko school na me se me hia me sika no so o mfa ma me eti me tu ni niema atogume so blade ni niema na me ya na me pe de hyehye botum pa okay enti me tu ni niema se be ya me kwa akoyim sika no ana ono begina amachi ana ase okoa me mu sa hye ne bag no ha ana obo me eti me yi blade na ana me bi twa no se be ya obeje mi mu moja tu no pa enu wonu ho ana manu me ho me mani je kwa se me plus e o me se me plum sister no na woni age na mani age because me free school ba no na madi nkan ko hye dada na me de bai anom laka ni bi aguso de no kwa de ma nom wi ni bi laka no nko anam nom ye esa ba woni so ana no so na ye me first day a konom me de nom bi no eti anu sei no na asole bi o kes janson on friend house of faith yes sa omo ne boa me
na Menim. Because I didn't start seeing me from a Ulam Tofiakwa. Na I say bibi am say mentiam I say me free me nipam I am say my boddam Nom laka no. me nom laka no be 30 minutes time no and I started say yam sa I say wa bodam. sa nti tiam I say de be si utrimu bia no Na wo sa wo ye. wo sa wo ye wonim say wo ye de ajeje wo ho nti me namfofo na me no mo koye na ye say omo de me ba fie sa de no so na Friday nti me duru ho na asolefo no mo ye mpaibo. Okay. Nti me duru ho ma me tese o mo to nwombo mpaye na me gye me ho free me namfofo no nsem na me wura asoro dem ho. Okay. Ano mo say ade na me se makonom wi nti me bodam me ye na me se makonom wi me bodam ana me namfofo no se me bo me nkonom wi no mo gya me honom. Okay. Ana mo dwane ko gya me na asofo no bo me a mo ko to kenke ebre me nti me num kenke na ase me mu ye du kakra no. Ana mo ma me da mo poppet ne nchen ho kakra be 2 hours mo ya asole pon wi. Esa afere ate wani so kakra. Mo so me nsa se omo de me ba fie. Dabi. Nti ye bedu ba bi amete no ana me gye me ho firi omo se na me dwane. Nti me koduru fie no na kom san de me. Na me ye se me kwagim sika wan fa ma me de ntokwa ba yam de blade ni twa no. Enti nei mi pese o twam fonyini sisa day no se. O sister na opel bone ana ade na waye. Ene ni mahu se to vintina me din kaka se eye jimi no because de na me hunu se me ya me aka se me de anase mani edin nti a kire ni mahu se na eye yie na no mo pemi no mo pemi yie na me ya na man pemi hu yi abusiafo wanhwe ya wo beka se Facebook ho no ebia tofi ohaha nani abrantie rezi asem bi na me bisa no ho asem because me de me mpanyimfo am ne omu okrom ha no eya posifo ene asojafo timi ne omo ho agro nti sometimes so obi pese o ka asem de hye omo no a ana wo de hye omo a aya na me per evidence so because I had to say wakaka wasema kire lawyer wasi evidence no wan eti abusiafo sesi a me producer no mama me video bi me besa oba Sompa munya abotre ye yima ho prewo yima ne girlfriend kura de na agige mo anwumere yi munya abotre abusiafo bra Facebook ho me besa oba na obehwe police ni a ya chi no me sramaka o anya hwe no oye eye wi no honom na camera capture no camera na video we no ebia ebetima video of the year anya video kitwa na police ni a yesi bebo ye ho ban in fact papa no abrante no wakasa no na me mpese metwe ama no fi se media ma posifo ne ma sojafo de me nsi won fom ba ima fa video no tum na me hade se asam na mo kana ha ye police maya ono no say uniform na kuyara na mutwa ne sa dabi mo anya de abuja akwenim hye hwa de abuja fo wo de bra Facebook ko be ha de akwa no abojuse no wagina kakra won ne ho na na asesai ye wedie o shatade no sa oye sergeant me boa sa sergeant na o mo ahoma tere no ana wow akwenzo wa hwe hwe seda kwana si ahia ye mmere no na we se wo because police ni won ko duty a on sha atade o na wo koto no wo kwan mu anase yesi biribi asi na yenwane nkwochi nkrofo no a na se wega ayama munye sa enwu yani mu ase we binom abusiafo we ye video a akire mu sa brante na sama o kase na oto wi di ma aposifo bi ni asojafo no ye no kore na me di achinye but video akwa nanim wo de hwade dawe afano ye ka se bibia fa obi afano okay yamra osubim na yenhwe kajetia ho no sa
ade no ana moye no wo ho no obi a nche da ammoa mo hu say we de nipa no wa hyeda to no bo ase abom ya ma me ho a kire me Tofiakwa mate wase metino nti ohun se me yesa no obo me pa ba ye se na watu ba bia ne yete no se e ade se na oben ho no man ko bo ma me papa amane okay ati akire yedin eno no udi wo machi for how many years omo de anhye da me ne o man hye da nante anche man ne bo me sa ngine me kwa ya na me suru ntam tete mo bedru kuma se no edi mfie sansa na papa no ma me eto am be 2 years 2 years ntomba na wajinsam awie na eka yenhwe time na oto ma me no papa nchen no me bisa wo na wo control ti sen na mo fa so control me father de se woye bibia na so so mo so obo wa no oto upunu na aka ono ni mienu wo ba te ho ka ono de tia de oya de pa so mo so otia wa na menim se aje se bibia ni pa ofi oyo ma je so mu bupunu ni no ma ba beje ono de na wotime tia me pa na usuro papa na misuru so de ntia me bisa wo sa no ye wo matan bebra ene omo wo koko omo wo mfuo omo business binti pese omo ba eba kumase ana omo ba konkran ana omo kokoro kasiem ekopa adwuma ye eti maame ne papa de omo gusu ho ana omo de nkwala no mo di kan samu amebo mo bra se metie wo nkobo ne de wo kan ya na kire se nanka wo maame ne wo papa kan ho wo kumase a enka menye sure so be wura sa atibie no omo de ye be hye na menim me maame nua ba konsa so na ohwe meka se na onhwe dia na mekoa okay na nani wo ye ho pa na ekwan na menya de koye sa na man ye se bia me ko school no na menya kwan ekwan sa because se wo free school ba ida se be kwa akoton nsu okay akoton nsu a wo ton ba kwa na wo san ye ba fi ntia no die na omani wo me ho pa na o maame no sa maame nani wo ho ana me maame ne papa nkasa nso no eni fanse ye ba ye na ni bosome a na omo ma se omo ba behwe omo behwe echi akwan na ho kire mu ana na mini aho kire bia ene mi ana na me ka se mi ana me pe ana me ho kire mi wa na waye mi ana me pe na me ho kire mi di na woni me ya adwene se wadi ho abro beble gitum mi gitum pa because me maame ne papa pe se kama bla bono anka me ba na on e bia ka ba bia me wo no anka ebro beble because se enye gitum enye kula eti yenhwe tama woni nam kagetia ho afedie ho foro wo no adie be pa na ade hu ko wura mu yam du ko wura na me ka se afa duru bre bi na menim na mfofo bi a na ye no omo de ka mponche se mentwa honom de no so a na se afedie wa free kagetia ho wo be komponche wi a hunu ka atwie no aha ana de me course a level abusiafo ya be ko sa level no na ya hwe mponche wi a no se de te na mom ma menyina ha na memfa seda kase ema 21st clinic the sciatica expert for ho asem na meka kire wo na energy sem e wo ho ni say yemfa bibiduro krogen ema yaresa no 21st so branches no eye dun wotwe ebia beka ho number wo de be fra won eye 0540 311 311 0540 311 311 aya 21st clinic was 12 ni paduase a wonte ayaresase ansa na obanum aduro nso na wahwehwe ahunu baabi ayade no wo ansa na edi adura kan enti se opese wo yes scan opese wo ye test bia me pa che obomoden wa krobata edun wotwe no wo betimi awura baabi a takrade ye wo ho enkran ye wo ho Kumasi ye wahwa overseas me no ka se no uduru okra organic shop wo ho a ade bia eye organic ade a opese wo to no bi wo ho ewo nom ne niema sida hodo bebre ebi ewo ho enkranza wanchi brekum goso dwabo so debi so sese uduru oboa sisi a ye wo court junction ana uduru takwa
ye wo Roman stores ye no na edi nhwani mu kofodua ye wo ho nkokọ ho nyina no 21st clinic aye adwuma ye adwuma afri adwada ekosi kwasiada hye no nso ade ba ko a ewom aye se enye oto ase atwetwe no nko anya siatica no nko nemom ade omo ye wode pa aye se yade bi a etiti nipadua no fo ahonkoko gya omo na bo modern se omo ede omo nsa ebeka hwe say ye scan ye massage wankasa no omo gurus wo ho a omo aye adwuma time 0540311311 bomodin na woni omo ento kese kama omo aka ho bi ana asomase a ye de dwumade we ebrotie abrantie no ba bia wadu no obekomponchi wia na ene wo se wodi no ho abro ono anaye nye obi na aye no medame ho na mabonwum ba akubi ade di sa mponchi wia no ho asem na ye ba mene no atoa ye nkomo so ti go first amoma me kwan dia na chese mapia ade atum kama na yentie ni ye yenko na me ba cho kwan da ho okay
anwumre mesre twe di ampo pa say menim nia otimi yo abranti ana meni ni di nkomo yi no da bi obasan be di adanse wo afidie so hwe ade ba ko pa wo wiase ye say se woni pa wanya hwe yi a wa obedi wo ho abro amenka no kra kire enu ntina dwumadi yesi na menim se abrante niema obobo suwe no se na onim se be pira no a ka wanto aso edie na papa nye edie na maame nye nipa bebre wo ho a baabi a wabra abo akopem sesei no wa wofo ye wa famu die bia but wadi wankasa wo ho awu ahun komo na yeboyi na menim bema wasua kaka ayre na mutisi mponji wiaso no say one day bina crew from boys near say omo ko bomfa side ho okay and me ka na mi su na salon car na omo before say omo ede me be ko no mansa no omo di nkan ede draw blue ya ono ma na wada no ede ablo gu nsuo mu hyemu a ma ne kodu anwumle ti omo di nkan abe spy ponchi buo na wo around ho no ti se be 10 o'clock anwumle na omo nam ho no be tutu agu ebuo num bro no ma hye no ayi blue no sa nti se emwa na wi a ebeduru anwumle no be 12 no nyina na menim nti du sa time na wo na waboa no wada nti omo so tambia salon car pa no mo pe okay na omo se so mo do mo agutu ti before so mbako no so no baya wo hodada obeto okay nti wo maduru kisi kumase ase no na yeyi no wo hodada no yi na wajusika be no de me no mo call one eno no mo ka so mo fa me dropping okay and de mako na say wonnim na minim ba ne de me hu se eye saa adwuma no na omo ye no na me ka che omo se nya de amedi omo chi no mbeko bi twensa yima ene mi wi am hese menya bibi kakra ma wa ba nya ma so ana ukofie video bi apie sisi a we ye latest video na kwanya akwa no timi yes akwa yes smart na we kwa the private car momo boni amani pa adwena say o wo hwe the way a wo si so aboa no di no wura ka no ho ade no afekeke wom se kro no wo bo bato ya wo da hwe so wo si abie do no hwe ai na obakọ asia banachi reverse on komra ba ku mienu miensa no na ponche watwe o magum no ho awusiafo we the latest video on Facebook kai Sompa 93.1 FM braba now be say yes smart ebiye akwanim che na we se wo di nwana anim kwa na ade wo mo kwa wuti anye ya ana owi asoso aka do na tomo ndi abo no sukura ejina inside ho eto no mko aye no di ne siye no de ya me no mo call back na me ka se mo ka se dropping eti be call ya me hu de wa esitie no okay ya ba ya no mo ma me 2.5 the free hormone de sa adwuma ne de nyame no kuri wan to aso bi no de because na me nim se ade sa no mo de me kwa akoye nti me hu se sa na ewu mu no ona me ka cho mo se mintim no mo nko bi wow nti me pesa me hwe niema sa niema wa bobo so yi no wa firimu ana umfirimu o se de nyame adom men kai da e ba me trim kura se me kum na na se e hye me so se voice out na se de be a e be free me mu yes na metimi ato aso aye madwuma because e se me hwe de niema ye kona se o de niema bi keka abla abo ho pia wan hwe na makonya nsunsun so okay enti yenhwe wogi tum se sa niema no ofa mu no
ene ediunya ediminya pa ujitum ediminya se de na sintia ma wo tenka wo widie num se semi yihuhu masam kura firi ho a honam pam ade we ediminya adwuma sem se am yusuka ba so obusa me se me wo se ne da ho no ma nyame rum kren edin wow wo yire wo ma enti se ekoba sa na niema gi nsamu sa aya wo ye den o me sure say ebi ebedru baby school fees tua bi ebi a wo se wonye skama wifi kakra ebi wo kra wo se wutimi ko hefie ebi kra bibi esi se sa niema no esi na bibi ni ho a de na ba wo mu de na wo hyase adwenwen ho se me ya madwen se sa niema basa sa me mi ho afiri mu no ntino se miniska kwa na se bisa de ade o se me ya no se me kom ma me because ho dem kwa menya aduane ade na nyame adom so me yele so eye adwuma kakra de support 20 wow eno de e mama dwene mu kura se obasa ko achi san ko sa ni ma ndi ni ma dwene mu kura ana one thing so se me de no ankoye se krono so wo ko robin ni that kind of you know okay because me de no koye we nom ne sa niema na ana me so no me na ya na me de sie say unye obi a oben me pa ane o mo ame no mo nam na unhu wow say bia o mo ame no mo ye na ne bu nyina me ka se me ame ne papa kra no mo unhu da okay ha mi se ne ya me ti ha me kin okay ndi eti yenhwe ene show no ya to ne di mia na maye me pese o twam fonyini kire abrante ana baba wa a o tie me na ode no ho awura sa life we mu office di ni besi me de me ka kire omo do mu fi say bia wi nom ne Tofiakwa mate wase okay ne jot no na wo ya e be ka say wo ye guy no say me de ka metima ka kire o man say wunim de besi wachina ana wo hu ba say see na wa sha ase a wo ye no so obi hunu na se nipa ni tia wo na so a o sa wo da nipa na asepa na wo twe ho firi ho okay because se wan hwe yi a e bia na wo de no kwa de anko wi se de me amete ya make na wo de akwa wi prison okay because me de nyame ye madom se ye chemi akwa akotum ni sa na ye ma no me se bia be chima gi se bia ka adwuma ya na se bia ntokwa okay na se bia ya chimi se wi na bia o machima no mabom ho no magya me okay na se bia me kwa akon me ye de me kwa akotum ni de mamfisi sa de ni bi na bia na wo nipa no de na nko wie sa na wo de na kwa wie wu ebi kura wo ana se bia prison because obi ko hwiri amana mane na mu bui ya san so chi no esan jeli no I was ha suban na mu wi na mu no ono makwa ko hwiri a se police for banji wo dwane yeah o ko hwiri amana o intima landi e mane na mu bui ya san chi no hwe ne mane na ne to no ya san de no kotum oh nti se o starting na se wo se obi dum wati a na so na se wo se no na obeya no akoso ai because me de amwa me kra wan kasa wadi hu abro ya me di hu abro be sa na nkrofo anu nso be di wachi okay because o be kwa akotena ho no e bia uniska obi be kwa akowia bibia ba no makwa akoton wo diska ni gina se nipa no e ka se nipa no bodua once wadi bie no me ne be ba wo so okay nti se obi start ne foforo na so obi dom no etia na so se wonya ya be de mafutuo ne se nipa na boa ne pa because one hwe ye be kwa akowia obo no ti se de meti ha me kam di ade na show say o pese o ka ne how ne friu de e sha me pa na se no ama ase Menim eniama nkoyi wow eniama nkoyi wa blabonu ana me so no sometimes ya me kase obi na ye me ana bibi say because me am tena se hwe wa brabo aha niama na me de start ye na me ma me papa pe mi ye bai me ma mpe because omo baby na omo duro no mu hu se me no omo antene me na se me kosa ablabonu ma e mo me ntino mo de mi fira kura se ba kumase okay senka me so me ye ni pakese na se daachi bi no omo kofo mo a me matimi aboa wo mo ba ene no se kom de me kura age se me mo me ko ho je se kom de waje se wo ko ma me minister na je se me kom papa wo se me kwa ko jiska a wo senka me na nka mani bi
anase me mama me bi nka anya hwe kra nka blante de yes ka bosome kra na 1 million ma meje papa je a anka ye bae nei no se bibi sisesi ya na se me papa ni bia anhwe ayi bia na me mama ni bia anhwe bia enamu ne beba wow because enko mo pay me yie na nka me pay ya because school na manko no how echire no yesa de me koto magazine adwuma mu eno so manko wansua to ka mienu mu a ba akokra de me ton ye 1 cedi kura manfa ama no wo papa to car ma wo oh usua driving no to car ma what to car mate magaze car mbapa to car manko 3 times to car ma wo say fa ye adwuma me mfa nya adwuma ode mami a ebi wo ha se me bana se minyade me de bekọ akotena base a na makọ pake car na si ho bra bi se car na sei na minya ska mfanye enti the best answer was say ton car no baako second one saa na yeye third one kra de oje bosia na to mame third one oje bosia na to mame bosia na ya ntimi antua car no so a me de aye adwuma di asan ton car no obla mama na kaple kra ene wo pra wo papa o ma ha no wo pra wo mami o ma ha o aha wo nua no mo fisenka bia nka sa sika we no na ka no a popi ko je bosia e de ma wo no don't cry ensu I was avo hura na ma me ra ho afra kuma musu and say ote wona wo hwe wo ma adwene ben about him osu I wish senka studio na abranti meka sembi a kire ne na wogidi nso a ebeye adwuma bema nsu ate jumadi e fa no na menim eya brabomu adisua brabomu akontu so ya baba wa o ya branti afi no wato asi wi nom so kro no so a woni ma wie obi si awieye eni asem ono agiatum se wa ha na busua enti wei onyin tumu sane na na bi na aye no anani fi abayifo na di na chi abibifo yen haw kase ye di wo wiase ano bibia ne de akoche bayie bibia ne de akoche bayie mama jaisun enyumre abrantia na mama fo anu abro di hu nkoma na yedi no nto asoni na yenwie wono agye atom se mia na maye ebi nso a wo hwe me ebi so a wo tie me wa wo gitum se wa na wa ye wa brabo ba bi a waduri but unyangu ye de ni da so ho bama etada wo ho a wutimi su se wo nko a wo hye ho na ho ye din a wutimi su o se yo station na se me hu menamfofo na omo akura omo car na ano de ya na nyame anu kuri ni metem ka anu ma how it me ha me pa because se me de na metimi maintain na anka ebia anka ba na no me ye be ma ba ku de bia me na nka me hwe me ma me papa eno ne ade ase me hu na ya na eno ne ade bia na ha me ase hantel ma me papa mentimi nkosela wo mo because yeah se o ko ho a wo senka please akwa ne abrewa de nka bibi epie ba me kotena ho na masan de nsapan aba to da kra na wajibi ho aham so ache me ma konta kra na no busa me se wate me ne ba me deny Tofiakwa no kre mate wase me deny senya no kre because se me kwaji tumu a e wo ho no ma me ntimi me ka de ha me no e bia me koka na obi aka akire me se kwadwo jai na mmoa ba no ase Tofi awasa meka ati se no enye obi na force me obi antimi force me o aye wana mia because me o me namfofo bi a dey na me frɛ no omo efrɛ me busa me say ya te o kasa Tofiakwa mate wase ya busa me ka kyerɛ omo sɛ nya no kra because se me ka e bia
makonta so pema sempa manka na mboa ti wono no me mfrɛ na konta me frɛ no bla okay because ono kwa no me papa afa ne say ne ba pani yeah mema no ya no mo wo ma no toda won sew no mtimi yo ma yeah me mama ne papa o mu ni ne ho aguru nti menim say ono otumifo nso me ye bibia no ne tumifo amiti yes etina menim say bia me koji tum say no kra anhwa no akotumifo say e bia mo asem shi utiri me so hye metiri mu a emoa me because me kan say na say obi obabi na say nipa no so e bone fa che ma me a yes me bia sure say nyame de be che me do say me nkumu nipa me nye ade hu bia e blo so ba ma bla bo na me de adi aglo me de ma bla bo adi aglo ana ensamone keten se manka ma anu dodo na mompa ya mame amena mfiri so am yeso se ba ko fompa ye betimi agye me anu nti na ma me amatutum na ba ha se meka de ha me na obi a wotie no so atimi abompa ye ni bia ma me se de be ya ene ma betimi asesa ma me na me so metima hwe me ne mabusua anu nti na tofia ma me fo so no ho se me ba na ba be ka de ha me so o kan ye no bibia firi mu Tofi me ma say me hunu say ase ne ma sesa wo me mu because me wo ho no ma ya na ase ehye so say ase mini hu nkomo nkyire obi by ukodi hu akire ukodi nkomo akire wadamfo no e bia no so amu ofutupa enti ya na tembia no me pese me nya nipa bi a me ka kire na obetuma even me papa kra me ni say ase mu we nkomo Menim papa ni sa asem wo nko. Wow. Nti na na ma me frɛ sɛ sinka betimi anka mamla na me meka. Enti se wo ho na wo hwɛ wo ma no a mpa ye be na wo bo tirim e de ma wo ma. Da bia me mpa ya me bɔ no sɛ na me so no mema mienu. Okay. Da bia mpa ya me bɔ no sɛ me dana sɛ me bɔ mpa ya bɔ an sɛ me mabla bo bia me start ye FIN. Okay. Sɛ ehun sunsansuo bia na se ho aso twen bi rade be kwa akɔ wie me maso dia ne o ma ne mla me so mo mpreko na enye mo wow me ma ne be fa bia na se o mo so se ko wie o mo se de me wie na se bia bedu sa na me so ma ye panimu ti fie na sa bla bo we ya na man so be fa bi de e be follow me dia me mpani yem ne bia me mo because wow ni amanye me mompa ye se e bompa ye se nyame de asotwen bi say yetime do obi ho asotwe koma ne ma ene enko mfa ntoa me de no so mu wow na me ma no mu ntimi nyine me yempani ba ade na pesa o ka kire rade biom o me de da bia me mpa ya ne say rade moa me no nsesa me na ompa ba bi mfa me nhye okay ablabo papam yeah na me mfiri me ma boni nim me na so nimu biem yes de ba da bia me say wadi ho awu ma di me ho awu nti sense bi horade betima yesem se be ka de krokra no sesa ne be yi a on sesa na mame wonim se asema wakan na be ye ho me gidi wonim se be ye ho se ma betena ha se ya kan nko ade me sure se ne ma be sesa mame me gidi ha me se twe de ampo ma wate yes maka wura bi fa ne secures baby ana Yesu betwam o Jericho no otia odi apobo agye amanfo sika we ni patitiri wo na Yesu bre so se wo ye obi a wo ye tugini a ogigi sika se de wan kasa no ti se yemfa ne se soame otimi ebetua soame fo nyina tax e de ma ban ana wo hena wo hwe kuru no so wo se afi mi na megigi soame nyina tax nti tax ope e na odi kuru no so to dia pobo gigi sika sa gigi amanfo ade sa da kuru bia Yesu twam wo Jericho ho no ohun so otidua no so a osiba afom no osese na me din kontompo age obi ade a me bohom prenan e de ma no ene ye ka secure asem a eye nige nti me bompa ya sre twedi ampon se awurade nya ofufro awo na brabom na nhyira awurade de be ma wo ma asema me kan nei me sre nkwa tenten na ma wo ebia sede na wo kan wankasa de anye ya ma wo sede ope no ba bibia so ni wo eso nyankopon ye ba de me ka che wo ne se enuhu a wonya no wo wabrabom ama wo abegia tum se mia na maye mia na madimi ho awu no nyame be ye wo ma adefo
na dabi se mi nwu ya oba be catch them say Tofia asem a o kan no aye adwuma anche me bebi ahoma no me nko minister ho na me hwese Facebook no kakra aba wo hwa ya na ehia say mo nso ye bobo so kakra e de ma mo fi say mo credit na mo de ehwe minister aba me ana maye no ai ba abranti ne kukuodu ya na o hwese de oti studio ha e kasa o say e nipa wonu ne ho ade ya no pa na e kasa ya nyame de nsa be kana mai yenko fast. Amen. Way free Kodja Sompa Furniture Works. Okay. See, this program is my favorite program from Kodja Sompa Furniture Works in Dunkumasi. Nanama, hey Ghana, please, we want you to show this on TV because my mom always wants to watch it. Please, we beg you. Nana Abnam Kwating. Also Tofi, my own brother smoked weed, and my father saw him and had a shock of his life. Okay. And died very soon after that. Na say ne papa ewi. Bra wo hu say ni nua enwi. Wow. In Team Noah, I say I cannot miss this wonderful program. Kra share. Enye easy o. Azuda Arunewa Dokas, I say powerful. Watching you live from Nkranza. My greetings to school fees, DJ Rocky and Dachi Hima. Okay, next over Kasa free 21st. Headquarters. Rita Abrefo, let's always heed to advice because it's too late. Before it's too late, because had I known it's always at last. Nana Ama patience, I say I'm really sad. Foster Judah, I say live from Kumasi. Edu Paku Junior, I say Nana Timude. Sompa, I say Naminimo, Tofiakwa, God bless you, pa. Gifty Obapa Ajimai. I say Akosia, thanks for today. We free Nana Mapokri, I say, how can we trust these people? Na suppose if a bimo timiko get to know and once I'm not all kind. Asante Alex Senior, I say it's not easy, Ghana. Bygone Tofiakwa Lasu I see watching you live from Accra. Nana Hima Sapon, I say very sad. Aduana ba Kofi Majesty, I say a man for hinta semu riasio, and yasam get to Lawrence Boating. I see hey Ghana. That means our has a uniform pie, Timidia Koshe, get to Sadiani and Ghana, yasam ketua. We free Juliana Ajimine. I say, ow, na minimum pa. Mary Ajimine and him was Juliana Ajimana was oh na minimum pa. Wumbi Samuel or say na minimum pa. Gladys Jachiwa or say may God help him. Barbara Ohineje or say expert in we. We don't know where expert wa or say expert in also son maninsi wa mama na menkofa course. Okay. Unim production number no crowd. And then me pese we production bi. Obi tie yen ene show yi me ana maye yem fancy ha ye beto asa show we so e wom say week no I end ne de e wona menim but se obi tie yen na wono agitum se ba bia na brabo ne nam sese no e wono ana aye omfa nhye ba yie se maka Africa ba yie ne de hye sabe se abayifo ewo nuaba na nuaba ma kada bi won be kontokwa good enti 0266 no wait 0244 good 80 96 41 0244 80 96 41 ofra minister befa obetro udin ye benya bread ya maw wo so be share wo story na ye hunu se eye wa na waye na ye wia ye de asua de enti abet abet fo so say ye tu fo no tie ne wantie nti abranti amasi so me de nsawie ani wi ayemadwuma me de krono ayemadwuma me de mape ayemadwuma enne mabraboni ti wa na waye 0244809641 0244809641 nemo mi bia homa ne kakra e de amayen na yaba studio ha na yabo nkomo kakra 0551 931 0548 931 931 anim
atena die ofre fa line no so a obepeke wo ama me kama na yakọ fe de wobetimi afre aba studio ha na yedi nkomo me ba cho wudin ni ba bi afre mi free ba cho FM alemiya amintio nyankopon Israel brand pa sede wasama no ho kwan etini video wana mo ma share no nyina wanka nyina kula mayare nti wati aka ni mtu nyankopon a utwe ade nyina ye no ye no kwafo no wasi se ka ye boni kire na ye no kwafo no wati ni so beji experiment nyina mu se nyankopon no beji nya experiment nyina mu wa ye na bra bo foforo se de wo ye se tu abra bo se de na wo kanu nyankopon kan ho no no mu no wo na kuma to ade mlem that's it one paya wa bo ama no ba cho wudin ene ba bi afra mi free Hello. Menim suni mamintio. Okay. Acho mitio. Oh, Kafra. Me wacho wudi ni wa bi afra mi free. Papa bacho good evening, but you tell me Kwame say me kaza ti. Okay, mamintio Kwame. Papa me bacho asema ni nya be me yeken. Me kasa nyame no nyam say me na me wata ababo ni mu bi na bi more just and sani na me wo mu pia na me ye pa ba me kasa rade no nyam say 5 years any anya me je me ti mo no that one day pa me no ma kristo no in ko mu bi wow nti me kasa me nyane say nyame edono obet me de na ye bibi anytime ya no me to ade o traffic no I say anytime ya no se mu nyame say me beka me so me dia okay, Ochina, Radi Aduma, what a bombarding, Anasa, sir, number 0244 80 9641. Oh, okay, 0244 0244, because number with me, person Bienya 0244, okay, no, what 80 96 41 Mate fra producer na onya why hello me ba cho wudi ni ba bi afra mi free e frem ba fum wa dan si fum sketua eh mami nti obe na sad we dey in fact di man je e man nya pa o mo sad no e transit drum ka men gasire e da yin ya be man ase pa yin ya no so mfanya efukisam na do ye bia o tinya chen wo afre mu mate me da se me ba cho wudi ene ba bi afra mi free me ba che fa na tofi me ka se free na ko okay mami nti o mini ana samo kana agre ho pa na sans temu ni nyina isisi na men so na men problem bi ti sa mahame ho ya na mahame ho mi se mi sizu mi ko secondary school ma ko 5 nyamotre o story ni ani beje ho say beti o 0244 80 96 41 o Vacho David wo betim de ato trim kra wo wi afre producer no frɛ na ye busy a obi afre no wo na obenya brɛ adi nkomo wai 0244 80 96 41 Ghana obia nya sa number we emfanto bi ba cho wodi ni ba bi afre mi free okay Rose mami ntio any guma uzi ema amaso na nia meka se ni nia be ma no se si ni mu enna kuma ni na aka no ma enyo me se enye ma wo hu su nti enna wo ka na mu hu se wo ka amanya me bi asen amen se wo kan sa wo hu ni sa na me ye no kwafo so de bechen okay that's it mia na maye ubetimi afre 0244 80 96 41 pacha wudin ene ba bi afre mi free Tofi mena de Miklau ebe ya kama mpa mjini fika kala minti obe mena mimi yana no mini ni pa okay na hafi no o mani krimu ya ni de ni di ni de ma ba ko pe no wana kai so ene ni di ni nya
But when person at the people, no fear the say. Already want to son of mommy. Amen. You can't be the little woman. Maybe not tell the what you are growing with me. Okay. So there was Tamaka, the spread of the apple. Amen. Amen. That's it. I want pay our bo at the town near cheap. Pacho, would you never be afraid me free? Pacho, they are close. Cook us a free. Pacho, yes. Okay, Mammy Joe. The Pacho, my father, Mamma, said it was some every for day. This 20. And my blame, Brennan, one, man, and son. Boss, your number no. The Pacho say. Number 90244 809641. Oh. The Pacho, my number, last number at 30. Pacho, over to me a capture number na mami. Say the who just send KB a phone crowd. But me some just say yeah number no. Me Pacho, the master is Suyana. Abi. Your number be 0244 809641. Oh. I mean Pacho, I 41 now. Okay, Fred producer minister no babon komowati. Me Pacho. Okay, because anybody who say Niama wa famu no yede be sua de ama obi nso asan free mu. Me ba cha wodi ni ba bi afra me free. Hello, me Pacho. Me kami Bismarck. Mate wase. So say. Then Bismarck Asare. Okay, Bismarck mami ntio. That's me got free check. Okay. Me so me ni abema ni me blai. I am me Koja Sale Bismarck. Na am what the na mu from Odin B 2010. Na saa tibia krono ni vi sa tramo no ade no ko tibia mu ko fiasen nyansa na ne tana se fiasen nyansa me ma me de 2010 ano kwa me na cycle so apa u pa ne ka ganje ma me u na efisa esi ni ma me ye ma me yi 2010 ya Nyankopon de ne saka na de me ma me brother so fu bi me na nche and I'm not my bear or so for evangelist. Oh, sure, me police case, yes, PMA, me this is your name for family survey. The young couple see as mammy brother and so on and so right. Many badger who say only producer Bekasa. Why? Okay. Your number is 0244 809641. Me and Amaye, which me a friend. Now I can story actually. But you wouldn't be a friend me free. Okay, Oba Pama Mintio. That's some not that they can and say, yeah, papa, what I do. First one on Colana woman. Abi. No, it's go and Colano, yes. The kind of bassa, my Japanese almost stuck to me. That's some or more we and get 20 mamma. Say, ye blood mo ya de nya le ma mo ka che papa se no ma ya na nkwala na ka che ma mo se mwanja ya sama mo ka che papa na se bio e bia de meka no mi chi ni nti e bia na man ka che ye de mo fan chene o so o mbe cha o mu cheti o se de no mu de question dadwa ama agenya abi. Hello. It's your pa, mommy. Dear me can what you say. That's your pa. And Chasano, I'm a papa from you. It's or ya will be no, so ya de born would you. It's a my grandmon. Yes, or 2 woman. Almost all my way a pasta. Almost a few Usha or Moon Palano Mark and I send Palano say do make. Monka frapa. Mate, me da se. Onim se eto da kra obi agye atum se. Na titi bi otete ne maame ana ne papa na ama na wu. Se wo sa suahu no a na ogi tum se eye wa na wa ye kra ma wo maame ne wo papa firi wi ase ntemo a. 0244 809641. Pacho wo dini ba bi afra mi free. Hello, Tofi. Amena. Okay. Mami ntiwe. Yɛmpɛ ka mo yɛma miniane sɛ saa bere a nkɔwapɛ mu aka no nkɔmpɛ mpanyinfoɔ na nkɛ nkɔpa ɔmam na ɔpa kyɛw. Okay. Na nkɔmo nka insurance mu no so
if you walk on this Unakopon Visram. Amen. Mr. Madonna. Medasi, any of foot to our dear bray, producers by Wajuma. Me watch out, Udini, baby, our friend me free. Hello? Amana. Ajuma. Ajuma Dasi. In the answer now, Cano, do the Labadiana Sanet, you will be over to the debt. And then the minister, they know, come. I give a movie. When I start here, I'm saying, I'm book out with say, my home burger. The premium is better. And then, imagine, that person and many about me. Wow. The other on why. Okay. That's it. I am on Frezo 244 1896 41. But you didn't be a friend me free. Okay, Mammy Tio. Sompa 93.1.